tata ki te kotahi rau e 20 kiromita i te haora, te pākaha o te pupuhi o te hau, huri noa i te puku o te ika a Māui i te rānei. Kua puta he whakatūpato i te ratonga whawhati tata kia āta haere ki runga i ngā huarahi. He maha ngā rākau kua hinga ki runga i ngā huarahi, ā kua weto hoki te hiko ki etahi kāinga o taupō. I tērā te pō ki ngā huarahi e tohu ana ki ngā waihirere nui o huka. Raruhi ana tētahi whānau tūruhi i konei, a rāna ngā rākau i tīkarohi ake e tāwhiri mātea, ka tahi karutua ki te taha tonu o rātau tēneti. Wai mari ana ke, a rākare I whara. And then I heard this whoomp, got up and there was a branch with that big against the tree. We have a few rips in the tent. When the wind was howling, I was just like, I was like frozen there. Part of the trees fell down next to our car. I was scared and I wanted to drive there away from this place. I tēnei wā karano kua uru tētahi te hohi pera, engari kai te haere tonu, kai te kaha tonu a tāwhiri mātea I tēnei ki wā. Some of our industrial areas have been hit quite hard. We've got roofs off buildings, houses, a lot of tree damage, and we've still got a number of roads closed as well. I tēnei wā, ahakoa kai te haere tonu ngā mahi whakawātea rākau ki ngā huarahi ki te takiwā o huka nei. Engari, ko tērā e whakamarama mai ana, arā kai te horohoro o tirā kai te takataka tonu e tahi o ngā rākau ki e rātu o ngā takiwā. Drive slowly because you'll come around a bend, there could be a tree down over the road. I roto anō I nei tūponotanga, me matarake I ngā wā katoa. I nā kai te puta tukue ki runga nā rori, āta haere. Me āta haere tātou katoa. If you don't have to go outside for work or anything like that, stay inside because there is a lot of flying debris around the place. He tohu ngā tāwhiri mātea me arohia kātika. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.